Recording. 3, 2, 1. You already know it's your boy, Joe Boy, aka Cookies, back again with another episode of A Life of a Boy podcast where we chop it up, have conversations with bold and authentic individuals. Bye, Gani. So, tonight we got a very special guest again. Bye, we got a bold and authentic, or kung dai, daring and authentic. So ano day, ang male counterpart sa Daybay. And without further ado, we got Claire Inso here tonight. So, Claire, thank you so much for giving us a oras nimo na maka-podcast ta dire. And ikaw, musta mo ka? Gikan pa ka Guadalupe. Gikan ko Guadalupe nagpaspa. So, unsay feeling dito sa Oyo? Di ba Oyo to? Ayo. Ayo nga Oyo. Ano? Ayo. Okay man kayo dito kasi I really needed to sweat out. So, apparently bago ko aning spa na culture na din nasa spa day pasingot, and then pabugnaw and pasingot pabugnaw and then massage. So, yeah, getting the hang of it, enjoying it. I feel like my body needs it. Feel na ko akong pagka biological person like a plant. So yeah, gikan pa Guadalupe, but I just got here yesterday from Manila and leaving again tomorrow. Bitaw no, magbalik-balik man sa Manila, no? Labang-labang lang. Yeah. Sige na balik-balik Manila. How long have you been staying there sa Manila? I moved there 2021, so after pandemic. Okay. So that's almost more than mga 4 years. 4 years. 4 years. Mm-hmm. And before diri sa Cebu, unsa man ang imong kanang mga gigs atuli, mga modeling kanang kuan. Well, kato na time mo pag ko ni-graduate og college ato. So tungod sa pandemic, more online na lang. Napadjud ko, I was still in school, pero akong content work is naa na yun since 2018. Asa ka nag-school? San Carlos? San Carlos. TC? TC. Yan, napod ko yung klase sa main kay Eregma ko. So, sag-asara. Ano course mo? Kani, I like to play this game because no one guesses it in 3 tries. Ito? Mechanical engineering? Usara ka tao, murag ang nakatagan. I forgot kinsa siya, pero kanang usara ang nakatagan. Kung unsa dyan akong course ka nahuman. So, nakahuman dyan ka day? Yeah. Okay. So, tulo ka course akong giagian and then ang third ang akong natiwas. Ang first ug second, pasin maoy imong mataganan, pero kaning akong nahuman jud na course is I bet you probably don't know anyone nga mauni ang degree kay underpopulated siya. Kuan, chemical engineering. Daghan kay chemical engineering. Daghan day. Di gamay usara akong nibawon ni graduate gud ako mama. Mao ba chemical engineer siya. Amazing. Yeah, unsa I'm tagaan na. Sige, tagaan tig 5 tries na lang. Yeah, chemical engineering. Mura di ko chemical engineering. Di kay kanang something na di ko mag-expect ba na kuan. Dili ko ganahan mo stulty o ganang mga stereotypical na inappropriate things about sa course, pero gamay ra biyag mga babae sa dito. Sakto diba? Ka. That's true. Puro biya na mga statistics lang. Di ba? Sige, lain. Fine arts. Dagan sa nagtuo nga fine arts ko, pero ako mga subject dito sa kasafad nga building kay Filipino, English, mga minor. So, ang kong vibe siguro is fine arts, pero dili siya fine arts. Religion. Naaman siguro may subject read. Naman sa read tanan, pero kuan siya, dili siya murag pwede na mo ma-subject ang religion. Nakoy mga professors na pari, but psychology. Mo na siya akong second na course, pero wala mo naman. Wala na ko siya nahuman. Yeah, okay, at least na tayo sakto. Pila na tulo na to ka try kaupat kay San Carlos. Kuan siya. So one fun fact is, di ba yung kunin mo na may pari nga teacher. But sa ako ang course is you need to have the ability to separate God from the narrative. Science, Scientology. Wala ko inana sa kuan sa USC, pero siguro mo yung minor na possible kay ang sa among department daghag bali na ay
gen ed na subject ka na. Economics. Dili sad. Ilan to? Upat na to. Sayon man good kay siya if I give a clue like kung unsa yung root word. It's a very generic na program na murag. For example, I wanna do research on something. Murag it can, basically anything can fall under it. For as long as it's a generic, like larger scope, murag. Sayon man good kay siya if muhatag og clue. So, yeah, so emoji ko lisod-lisod. sige, sila na lang. Sirit. Sige, last na ni. San Carlos, TC. Sige, nasa sa SAS, School of Arts and Sciences. School of Arts and Bachelor Sciences. of Arts siya. Dili siya Bachelor of Cinematography. Science. Dili sad. Unsa naman niya? Pili din ako. Koan, Sociology. AB Sociology. Sociology. Dul-duol sa psych. Dool siya. Mura siya psychology but for groups of people. Unlike psychology na mura how behavior siya sa isa towards others. Mura sa amo. Larger scope. So, ka na mga... take a step back. So, unsa man yung mga trabaho na? Pwede kay ka mga politician na? Pwede. Well, mostly kung andyan mga NGO or sa government, pwede. So, social work inana, research, field research. So, daghan po. 2021 ka ni graduate? Pero murag, nahuman ako. Of course, I think 21, pero 22 na murag ni appeal ko graduation rights. Okay. Actually, way graduation rights ato kabaw ka naka-wear akong toga kay story ako ka ng something like prayers of the faithful or salmo sa misa. So, pero kato na time kay muram gug ka ng batch mi nga ni graduate during the pandemic pa. So, wala gyud rights nga kanang mopaso. Pero kana na time period nagsige nagag-content ana. Yeah, even before pa kay nag-content ko, psych pa ko ang course, nag-content na ko. I consider my start, I landed my first project katong 2018. So, murag mo na siya akong timeline na murag nag-content ko. Pero before pa ana, murag I feel like holistic siya na murag tanan, murag combination na sa tanan akong effort sa bisag unsa balik. Modeling, daghan kong student council, daghan I'm always like doing extracurricular things. So, kasukad pagkabata. Pero na kayo, content creation, ana, 2018. Tabian na kayo ba? Oo, tabian. Kaya beto ka sa akong mama. Liwat kasi mong mama. Anak jud ko niya. Pero shout out kay ako yung pamilya kay every time na magkita ta diri sa TDG kay naa jud pirmi. I think that's the only time na magka uban mo kasi you got like a very busy schedule sa Manila. Diba? So they're very supportive and every time they really try to be there for me. Kasi masyako kung wala sila kay naanad na jud ko na naa sila around me and always willing to support me, be with me. Kayo. And you, di ba niya anak ni larga ka 2021 sa Manila. What made you decide to move to Manila? Well, mainly I've always liked to challenge myself in like bigger spaces, bigger places. Pero siguro one thing push yun ako, akong partner na amang good siya. She's born and raised in Bulacan, but she studied in Manila. So, okay. Taga Manila discuss ka rin. Yeah, oo. So sa mga minog aron ang partner usahay magud sa kanang karon labi na sa Pilipinas na nagyapoy kanang sitaw na stigma na kanang babae lalaki ana. So si Claire Day ang iyang partner kay si Cheska usa ka grabe nga pilot sa Cebu Pacific. Di ba? Sakto-sakto. Grabe siya. And babae po siya. So, diba sila kabag babae. Pero, ako nabantayan, no, daghan mo mga ingana sa mga beauty pageant scene, di ba? Yeah, daghan. Actually mo, nang nagkailasan mi, agira po ana. Yes, ang pagkaila. So, her ex and my ex-ex is like, mag-best friends sila. Puro babae mi sa story. Puro babae, okay. Yung ex, babae? Oo. Okay. Kanya, mag-best friends ang duha. So, marang nag-switch. Exchanging gifts. Exchange na rin. Yeah. So, marang ginana, dito na sa Manila. Dito, diri sa Cebu kay so, nagka-follow me sa Instagram and ana.
greet ko niyag Merry Christmas at a time sila pa ato na person, and then base si Cheska diri sa iyang first job as a pilot, na base siya sa Cebu. So nagkita mi, and then from there sa first namo na meeting, mo na to mong anniversary kay wala na mi like nagbuwag since then. So dire-diretso na. So murag mo na siya. That was almost 8 years ago. So, wow. So, pila na mo ka years? 8? Turning 8 next month. Turning 8 next month. Nanay mo ang coffee, oh. Thank you. Thank you. Salamat kayo. 8 It's my going nice job. strong. Ikaw, di ka order. Kanya na, sakit ako tiyan sa kuhan good. Sige. Oops. Tingnan. Okay, go. Asa na ta? 8 years mo. Wow. Pero nakauyab kag laki sa una. Well, not very officially, but I've been with men. I've experienced being with men. So, wala man sa dinuon ako ingon na murag gidismiss ang akong side. Because I don't identify as like lesbian. I'm bi or however you wanna call it. Basta di ko lesbian. Like, I'm not limited to babae ra. Babae ka. Babae jud ka. Naganag babae. Oh, babae ko. Ganag babae. Kaya kung babae, dili man sad ka kaingon na, di, babae. Murag nagya po ko attraction to men. Like, a life of a babae. A life of a babae. Wow, I'm a life of a babae. Kana. So yeah, I've been like, for some reason wa man ako gituyo na murag ay di ko ani or na murag na lang jud ko yung natural tendency to drift away, especially if kanang kabantay kong padong na manguyab or something. I don't know what it is about me nga. Basta na padumuyab laki. Even if ganahan ko sa tao, murag na ako inana na instinct. So I don't know why. Wa jud na ako gituyo nga kanang. Siyempre, I wanted to end up with someone, pero murag nag-gravitate lang yun towards anang kung unsa akong life na live karon. Kay when I met Cheska, murag it was so like effortless and easy na murag nagka-connect lang gid sad me niya. Murag I feel very safe around her na. So, na siya. Life of a babae. A life of a babae. Nya. Grabe so 8 years. Unsa may pinaka di mo sa giyapon ka compare ana good kay wala man ka officially nakauyab og laki, di ba? Yeah. So siguro the longest I've been with a man 5 months. 5 taas ta ka na 5 months. Yeah. Manana kay babae na dayon mga pila ka babae. Before si Cheska murag na among ko like mga na women na nakastorya-storya sa nako inana pero wala sad ingon na murag official or nagkauyab jud. Murag kami ra gyud ang murag kana makaingo long term like na-introduce sa family ug tarong. Before ana wala may nagdugay jud. Tago-tago to sana. Actually stigma man, di ba? Actually dili man hinuon mura lang murag nawarla na lang og galit akong mga kuya kaya ako siyang gida sa among family trip niya murag affectionate. Wala sila mabuhat. Wala sila mabuhat pero na-shock sila niya murag dugay nila na address na ako kay murag di man sige ko ingon na murag wala di ra ko I didn't feel the need to communicate it ba murag sige ari lang na dire akong I don't know if tanaw nila miga basta surprise. Surprise. Di gidani mo si Cheska sa kanang family trip. Yeah, but no, even before that, the first night I met her, instead of like going home to each other's homes kay basement siya magtan ato then ako sa amo sa Cebu City. So imbis na murag manguli na mi, murag the question was your place or mine. It wasn't a question of like kanang or it wasn't like goodbye murag nagkasinabot rami nga di sabi magbuwag at ninakoy klase ato the next day. I think I don't know absent ko 2025 that was 2017 nung kaya na din bihan no it's all of my 20s pero katuan time pilot na si Cheska ato first job niya as a pilot si Bupak dili pa Air Juan it's a they have like, smaller planes like 12-seater planes. So, bush pilots si ato, they would land on like, small airports. Kana mga mga very important people mga dadoon. Actually, naay important people. Like one time, naay politician siya na passenger but dili siya ingon na chartered and naay commercially siya. Like they have routes like Cebu to Bantayan by a plane. So like 30 minutes or less na dito. Kana siya but wala na, I don't think na nag-operate pa ang airline karon. Pero karon Cebu Pac na siya? Karon Cebu Pacific siya. Or I think since 2019, if I remember correctly. Yeah, 5 years na or 6 years.
nya storyahan ta na kay lately na ako na kit-an na nagkat-on pud ka og flying, di ba? So Yes. maabot ra ta diha. So before ana ni ato na kag Manila. Mm-mm. Ano ganing niadto kag Manila? Akong well, tungod sa akong work sa content Oh, creation. kay So, kay ganahan ka mo mm. mo Well, ay ano, nana ko yung project ato diri, but oh. murag, because Cheska and I work really well together, ako siyang, paglargan ako dito, magdana ko yung mga project, like for example, kato na time, project ako, Quaker Oats, ako maleta, ato po no kay Quaker Oats, murag ganig, wako ka-realize nga mo na gyud ito yung official, like, move out na ko na, hinay-hinay na. So it wasn't like, abruptly. seamless siya na Oo, murag. kakabaw nga, mauna din na Next thing siya. you know, ngano na ko sa Manila. Oo nga, next thing you know, 5 years na ko dito. So, murag, so kato na mga time, I just remember packing and then, I'm sure siguro slowly ra pud to ni sink in sa akong mom na I'm like, her daughters. Pana, independent na. Oo, inaana. Slow burn. Slow burn. Nya, nana ka dito. Unsa man imong mga gigs ato mga commercials? Puro content. So I make videos. I work with brands to make videos. Unsa to pagduulan promote. ng mga brands? Na kay manager na? Well, very luckily, nabuhat din ako na work. I mean, the ones that really like paid me and stuff, kay sila ang nagduol nako. But na-develop lang siguro nako akong portfolio, kay I'm very active on social media. Like I've always been one to share my experiences with things, even if dito bayad or like before na inana na gyud ko. Like I was constantly uploading stuff. Gikan pa ng modeling days na ko when I was like 15 years old. Sige jud ko, nagyud ko yung social media presence ana. And even before social media pa murag, I think I grew up nga kanang gimold gid ko nga kanang bitong like akong mama kay grabe iyang pagmold sa akong self-esteem na murag, sige, so murag di ko mauwaw bisag mayabag na ko mo perform gihapon ko sa atubangan, so murag ana lang dead mas a basher, so murag siguro na siya sa akong dugo. Nya, ang pag ato ni Manila ni pila man ka years before ka karon ba ka nagsugod ka ng flying? Yeah, nagsugod ko last year, 2024. So 2024. March nag-start ko ground school and then I got my license. License jud ka Yeah. Kibaw na lupad helicopter. Pero plano lang. Cessna 152. Lahi po ng helicopter. Mas License mahal. na naman. So, yeah, I got my license this year, March. So it took me a year. What made you decide na from content creation na magpiloto ko? Well, something not a lot of people know is before pa na ko na-meet si Cheska, like I was 4th year high school ka ng career guidance week. Ako jud na bring up sa akong mom to consider aviation because naman to murag pay later. Pwede ka murag mag put out og ka ng property para mauna imong pambayad. Something like that na need adto sa mong school. So, I really considered it that. But at that time, murag di gid siya realistic for our family to afford na. Pila day ko na sagara na? Well, karon sa just a rough estimate had to get the PPL license. This isn't including board and lodging and stuff. Tuition lang nasa mga almost 600. 600 per seminar? Ay, seminar or no, that's the whole semester? 600,000 for nana siya sa mga 45 hours worth of flying time. Sa this mo na siya ang last info. I don't know pila na karon pero mo na siya inana na around that much. So per hour na siya. So sa akong kwenta, murag this is aside from the ground school. So murag naa sa mga roughly sa akong aircraft nga gi-fly ha. Mga 15K per hour. Mahal no? Wala si kakaw na mag-one flight attendant. Sa una, I consider that. My sister and my cousins, mga flight attendants sila. But before I could decide to do that, naanam gyud ang content creation nako would. And I had a choice before to like stop content and just apply for a job as a flight attendant. Pero I really enjoy what I do. So that's why I'm still doing it until now. Wait, ang content creation? Yeah, content creation. Okay. So okay, balik ta. Ngano ganing kanang kumudul kag brands ba? Kanang katong sa imong experience, sila rin iduol nimo or sila yung iduol ako. Like for example, the first project I got is for a
travel booking app inana. Mm. Unya, kato na time start pasad sila introduce silang brand there. Now they're very big na, like widely known. Everybody uses it. Yeah, So, wala magsanga-sanga na. oh, kato na time kuan pa to allowance pa ilang gihatag for the trip. Like it was my first international trip abroad. Asa Like, di? sa Taiwan. No. Oo, so which means a lot to me kay murag syempre goals na nako, and then I murag ni duol rin ako nga blessing ba. So mo to murag 3 days na trip. So murag that mark na makay ko work na gyud to kasi na may compensation, and what I had to do was post and project siya. So kana mo to siya. No, may tira na niya. Karon kay sige mo kag content creation while nag-fly gyapon ka. Ako siyang gisabay kasi ang akong content creation mo nag-fund sa akong flying school. May tira, no? Mo nang it took me a while sad because usually, di ba, I got my license after a year. But so pila din normal naka-years case, di? Normally, like kaning private pa man na akong license, the next one is commercial. That's what I'm working on now. So if given like dire-diretso kaglupad, given that the weather is all good, kaya ra na siya in 2 to 3 months ang private pilot license. So I got it so for 2 a to year. 3 months? Inana siya, paspaskit siya. Mahal na yung helicopter, pila man? Kung helicopter, as last time I heard, murag 70k per hour. 70k per hour. Para 1 million kapin na na. So, no? Yeah, murag lahi pa gid ang our requirements. So, karon sa akong private pilot license, 40 hours legally ang kailangan. If i-release ka at 40 hours. Nya kana kuan na pwede na international mo apply kas kuan Hong Kong na. So the difference between a private pilot license and a commercial license is for private, yeah, you can fly your family and friends, but you can't get paid for it. No. So mo na siya private. So kuan ra kana pang hobby kumbaga. Oh, murag siya pero moagi pa milestone mo kailan ka moagi gid ana para ma. So some people stop there. Some if they just want to get the feel like na ko'y uban kay ilan na student na apparently like kanang trip lang niya, so nag-PPL siya, and then kutob siya PPL, and then ipalit siya planes. Something anay lang tripping goals. In kaso magkuan ba kanang end of the world. Lagi no? Okay, wala na wag isang tawagan na ko duha ka book. Ay actually upat na kuan, ikaw, si John, si pilots. Mga pilots ay si Lamok, si Henry. Kuya kayo amigo no. Asa sila ron? Flying gyapon. Nagkuan trabaho si John ambot kung work trip from siguro na. John Inglesby ba? Si John. Yeah, si John. Silingan mi karon sa Subic. Ba? So siya iyang kuan, yang license unsa naman? So for context guys, si John, siya nag-connect sad namo ni Cookie, siya nag-connect namo, and he produced our song. Day. Kanta no. Petty Things. Petty Things. So go check it out on YouTube. So si John, I think he's also an instructor. So tudlo sa siya dito. But he doesn't go to my school. Sa lahi siya nga airport fly. Ay tira no. But kana siya daghan na siya mga aircraft na nagian and nalupad before. So I learned so much from him in music and in flying. Asa na ka siya karon urang na ba? Nara siya didto. Silingan ra gid mi didto, and sometimes I did visit his house and play with his kid. Cute kayo. Wala na ini-handle nimo ng artist agency, yung artista agency at that time dito sa Manila. Na ay mga offer. Offer. Pero wala mo kani. I think tungod kay murag ako nabantayan ng mga artista kay they also transition to become content creators. So murag I understand acting is a skill manggod. So murag I did do a workshop. I was in kuan sad before kanang noontime show for 4 months. So mo to'y closest thing I got to acting sa Itbulaga. So kanang moto murag self-managed gud ko all along, except for music. I'm with Universal Records, but only for music. So wala day lain kung nay mo book nimo or nay mo inquire nimo sa imo day lahos day ko rin mag ako veteran na manager.
Una, like, I do everything, like the back end, the business side of it, negotiating until like the very end of the process, like collecting payments. Ikaw gyapon, Ako no? gyapon. No, Yeah. patira na eh. Kasi mag-think with ako, kailangan na bag manager. So far, okay pa Okay man. pa man, Gipanindigan na lang nako. Cause, So mag-edit sa mga videos, ikaw rapod. yeah, but sometimes, a lot of times, magkuha na ko videographer to film for me and edit most of the time lately. Pero, sometimes ako ra gyud sa mailhan man siguro sa qualities video basta kuan siya kanang tweet thumbs lang video ako yung nag-edit. Sa cellphone ra mag-edit na. Yung phone. Gamit ko Premiere before sa computer pero mas naanad ko sa phone. Sa convenience food ba ako sa dali lang na sig-asa. No, patira no. Unsa may mga project nimo karon sa kanang about content creation? Projects nako, mga mostly brand deals. Unya, recently like I've tried to stick to kanang stay loyal to brands that have also believed in me nga consistent yun ba. So nadi kay consistent yun na brand na mo thankfully. Kisa man nato shout out to Rexona, shout out to asa pa man Dove. Rexona, Dove. Mga Unilever na sila so mailhan man kay mga puti active. Ay, mao ba? Sa man mura kog kani murag di ko duulo ng Dove ni kay murag. So sa buhok na noon shampoo ug kanang inana hair products. So mga brands po that I also believe in and recently I realize ko na important para dili ko ma-feel like a sellout to like only really promote brands that I actually use and only say things that I really mean. Kay murag naabot sad ko sa point na murag ganig like kas goal ba tungod kay of course like they can pay you this and that pero does it really resonate? Diba? So, mura ko kuan gud kanang sugal ba. Giduol na kag sugal sa una. Unsa man kanang mga sugal online gambling ba. Naagyon like until now the inquiries and not one time I considered it pero murag karon kabantay ko nga daghan na gyud nag-call out og mga celebrities nga mag-promote and I'm happy nga. Wala ko ni. Pero na hapit ka ni murag. Hapit kay tempting man na sila budget. Well, di mo sa inuna ko ang offers ako pero I'm sure they can afford pero murag wala lang yun sad for some reason wala lang sad nako but I'm happy I didn't do it. Nainidol na ko mga ingana sa zone na nya kanang murag hugawan magugot ako man kuno murag layuan. Asa man like brands in general or sugal? Ang sugal ganang online hugawan ni tanaw na mag-promote og gambling nya ikaduha di mo siguro sugal set. Di ko mo doesn't resonate. Ano ba? So marag lain kay feeling ani. Wagay ko ni dawat og ganang mga vape kay di mo vape. Bitaw, no? I'm sure nagkag-offer nimo kay perform ka sa club. Nagkag ni offer. Nagkag ni offer ganina kuan ka ng mga imnonon liquor. Nga kana siya ang ani tagaan. Tempting ba yan, no? If you think di mo uminom ko pero dili. Tagaan lang na mo kuan kanang balibad rate. Balibad. Sakto ka. Kaya hindi mo kayo kung gananan niya, pero... Sige, labi ko mo. Kagat ba? Kagat no choice eh. Kapila ko kasuya na balibad rate. Balibad rate. Kaman, layuan na kanang di ka ganahan mo ito dito. Kitap up. Layo nga kasi ngatanan ba? Tagay nagbalibad rate mo dawat daw na. Wala, kay choice. Kay choice. Pero shout out sa mga brands na ni believe ni Claire. Yes. Dove, isa pa to Rexona. Unsa pa pandagan man. Shopee, I always regular. Kayo. I use man sad yun. So, muna kanang ako gyud siya gi-tailor to inana. Yeah, if it's something na I don't really use, murag considered siya na product review. So, murag naragyud sa kung unsaon ako pag-angle ug unsa nga claims ang akong ipangsulti to keep my integrity. Okay, before man sad good when I started, grabe ra kayo murag tanan akong post na tag, tanan akong post about promoting business na lang. So murag na siya murag naabot ko sa point na murag where am I now? Like murag asa ang soul ani na murag na meaningless na siya ba at one point. So mo na lately I've been more mindful with unsa akong i-accept. May noon kay at least wala ka ni kuwag kana casino. Casino, sugal. Na din pila to na ako nadunggan 8 million siguro to. Ato.
Katura na post. Katong ni viral ba? Pangguba sa feed. 8 million to 8 million. Oh, imagine na. Na din mo sadya. Kung ako siguro no, 8 billion. Saan na nimo? Saan nga Balibad lang. rate. 20 million na lang. Balibad yun na. Pero ambot lang sa Tama. magmahay. Masigana. Good. Murag konsensya po nung affected so many people and so many families. So, kana, duaan yun. Kana yun. Diba? So, Kaya mura manggug. Wala, lisod siya i-justify. Kasi taka-blame. Addiction, manggug siya for some people. So, ay, delikado. So, ang kuan sa imong music career, di ba usa pa mo kanta na ko ano? Yeah. Ato jud. Petty things. Pero unsa pa may kanang namoy kanang sundod ng mga project lagi? Yeah, recently I've been creatively inspired. So I'm looking for a way to I want na kami ni Jessica to makakatunhaw. That's why I told her. Mo kanta sa Lichas ka na? I mean, don't we all? Pero I think she has good taste with like music. Siya iyang own flavor. Curate siya. Yeah. She just likes to make playlists and stuff. Sa una rin na siya na distinct na taste in music. So, I just wanna see like what she and I can do together. Muna ganahan ko patudlo mo. Kasi siyang i-encourage nga mag-DJ. Si Cheska. Ayang playlist nga ng mga lupad kay na ba? Hindi, lupad kay pang fly man. She likes house music specifically. So, R. Kelly. I believe I can fly. Siguro yung mga kapitan. Bati, gana ba yuyo na kapitan. Ano? Sa yuyo. Na. Na siya kapitan na. Well, this is the story. But na siya kapitan na maminaw maglanding highway to hell music. Bitaw? Kubiya sa naray. Lami man ang adrenaline good iniglan ba niya. Bitaw na maka-feel sa ko na kay nabiya na yung kanang dili siya phenomenon pero kanang mura mo kanang di biya kabuot sa weather wata kay bawo jud ba nya nay kanang mga instances na kanang padung na landing nya nalay mo kusog laghangid kanit ba patok mod no sometimes we're beyond our control. Di na sa mo sige kung tanaw na ng aircraft investigation zone na. Really? Actually ang turbulence di ba naram na sa taas dili ra kay nakagulan kay kanang kung naa ka let's say 10,000 20,000 feet up sa taas daga nya kung naay ka ng problema napakay time at least 5 minutes to figure it out na kanang sa kanang padung altitude ganun padung kung crash pero kung kanang landing ug take off mo dyan wala babay na so naman lisod kung grabe sa na adrenaline ng mo ko no ang landing grabe focus kailangan di pwede magtanga-tanga jud mo ang akong ginahon na ron ba ma-AI na baka ng mga pilot no puhon tanaw ni mo kay nabiyay ka ng drones actually like story sa miya na lately there's some next level Di na biya ka na next level lang. No. Ako, pwede na biya kong mabugado. Tungkol sa AI? ChatGPT. Actually, no. Bitaw, no. Tagan kayo ko ganang gawa. Nakuy ka ng utangan. As long as you make the prompt. Di ko kibaw mag-small claims. Wala lang kung niadto ka ng mga attorney kay diri resi ko na kibaw kay di ka kailangan attorney para mo adtog small claims court. Di pwede ang attorney, di ka pwede magdag attorney. Dapat ikaw yung small claims for kanang mga kolekta utang. Oo ba? Naadagan dito. Imura na yung how do you collect payment inani kadak so dagan man mga nanalagi na kwanto grok to akong gigamit kanang sa grok kanang sa X sa Twitter ba? Naman sa sila AI. Kasi yung own AI na. Grok. Mo scour na siya sa Twitter ng mga posts na kay mga pangutana diha na siya so real time sad ba ang ChatGPT real time sad so
Ambot na ana lang ko broke. Eh. Oh ba? Kanina itcha. Nya mo na kanang pwede na ko mga abogado gud tungo anak mo sige ra kag kuan ba. Ganahan ka mo skill lo. Dili na mga kailangan gud kay murag para nako ha kanang dagan sige sad ko paminog mga podcast ba o kanang mga kanang mga billionaire investor dito sa kuan sa kanang mga VC, mga venture capital na mga investor. Sige sila ingon na umot kuan kay sila kanang ilahang pagtan-aw sa AI ba kay kanang mura gani wa na jud tay choice ani. Kanang ingana na vibe ba kanang murag give in na lang. Oh man na jud ni padung na jud ni. Ano ba ingana gani murag medyo dark kayo ang ilahang outlook ba. Bisa gani si Elon Musk gipangutan-an siya ba kanang ni Joe Rogan ba. Way before ni sikat pa ChatGPT. Nya si Elon Musk kay kana gani na siya demeanor na kanang wala tayo mabuhat. Ano jud ta kanang murag dili na kanang kailangan paunta i-regulate ba kanang naay mga laws about AI. Oh, yeah. Pero ang mga lawmakers kay wa kasabot kay mga tiguang man. Nga kanang what sila kuan ba? Ka-adapt sa wasad sila kabaw what's going on siguro no cause especially na nila gigamit. I mean swear if there's any of them na willing to understand what it's like out here. Diba? Ya mo na ang kanang murag nakaguol sa it always nga nagloom sa akong utok ba na. Mao ba? As an artist, how does it affect you? Not much actually. Kay kanang even though na pwede na ka maka-prompt og kanang mga kita ka ng mga vlogs kanang mga gorilla sa TikTok. Wa kita na kanang mga AI. Nga vlog? AI nga vlog? Oh, kanang mga AI na mga Kakita ko, particularly like naman gani Barbie niya. Barbie kay siya with like a really nasty mouth niya. Pero grabihan na ano yun. Very kabuangan naman. Lang yung mga Bisaya gani. Yung mga Bisaya ng mga vlogs na katong tiguang kayo na dagang chicks. AI siya? AI. Mao ba? Oh, AI. Tiguang niya na kuwan na masadaw niya. Iyang sakyanan kay dinosaur. Mao ba? Ka-local sa imong algorithm no, a life of babay. Di sa Facebook sa TikTok kay lahi ang algorithm nito pero sa Facebook kuan mga kinahanglan ni sikat na yeah. So creator lang nagpaluyo ana syempre. Kuan nang sige prompt. Sige ra siya kanang mga welingaw ba. Pwede rin siya. Monetize din niya yung content. Di buhi na siya. Nakahimo gani kog app gani na kanang finance tracker na app. Mao ba? I-prompt ra dyan na. Kanang, unsay, igamit ni mo? Oh, sige na, gamit ka ron. O sa man na, pang tracks personal finance? Dili. Itang track lang. Para makita lang na ako ba na, dako na kayo kung nagasto dawa pa naman. Mao ba? So, connected siya sa imong mga accounts? Dili. Kuhan siya na ako. Ikaw rin mag-input? Manual siya na ako pagbutang. Pero makita rin dahil na ako. Mao ba? Malingaw ako ba, bro? Amazing, no? In the cookieverse. Di dali. Di kay, kanang dali rin. Kay good, kay pila ba kung makanahon na lang kag prompt. Makanahon na lang kag kuhan. So, muna, nakanahon na siya kung mag-pilot. Pwede na ba may AI? Pwede na ba may AI? No? Layo. Ikaw, tanong may layo. Pa di ko sure. I mean, the possibilities are endless. So, basin daghan ma-hurt ba? Pero, the possibilities are endless. I wouldn't be surprised kung nain na. But, it's really nice na we appreciate like the work of our hands and kanang appreciating the art of movement while you try to fly ba. And I don't know. Because for me, it's ambot ako rin sa siyang gitry good. I don't know if like maganahan ko or di. Pero yeah, with it, I actually haven't really thought about that. But what I know is I really like enjoy the learning, even the parts where kanang naglisod ko. Kasi syempre it's not a linear process. But nindot siya, like it's very fulfilling for me. Dapat fulfilling, mahal. Mahal kayo ba? Kuan lang ka, mahal lang kay kag insurance. Mahal ka mo. Wala ka naman hinooy. Yung mga life insurance. But kay naa sila yung conditions or risk something. Risk niyo na hobby. Considered mo na hobby. Flying yung mga hobby. High likely na kuan. Lagi. Alkansi mi. So, sa among school hinoon ay insurance nga mandatory namo if wala may lain nga insurance mandatory to get that niya. Okay raman siya like di ra sad siya mahal every year ba for students. So 10,000 man siguro every year annually, so not bad na. So mo balik ka og kuan, balik na ka og
Mo kuha na pag commercial license. Yeah, nag-fly. I think I flew my first 2 hours last week. No, dako kay Dito na na ako. Kanang, well, it's still the same plane. It's a Cessna 152. It's a two-seater plane. And then, along the way, during this kaning course kay, I'm doing 100 hours para ma-150 siya to get the license. So, within those 100 hours that I'm trying to complete now, naapoy isa ka aircraft which is a Cessna 172, a four-seater plane. So, medyo similar la sila. Nalagamang differences because mas dako ang isa. But mo na siya na planes and fly. And then for me to like qualify for an airline, the industry's requirement lately kay naka-rating. So a rating in flying, it's like a certification. Mura siya ka ng qualification. So you have training. So kana like Airbus rating or ATR na rating. Those are like possible steps. But there's also another path. Like pwede ko mag-instructor. So kana, like have ways. But after getting the commercial license, if there's an opportunity to fly like different planes for as long as like if na willing mo, like for example na company na willing na i-train ko para mag-work ko for them, pwede sad na. Si Cheska before after she got her CPL and IR. IR is instrument rating, that's a shorter course after CPL. After ato, she already got a job, her first job. So, nag-train na siya under sa company. So, depends lang kung sa opportunity. Ako, vibes ako basta ganahan ko nga, makalupad-lupad lang. Still have this freedom, enjoy, chill lang. Lagi, kung mag-end of the world, tawagan ta ka. Asaman tama na kayo, kapyat na lang to sa mga warplanes. Pero warag, pero warag, kailangan pag mananghida na sa mga kuhan no? Sa kanang airspace ba? For come fly ba? Yeah. So, tsaka over. Pwede ba lang Bisaya? Pwede rin siguro na Bisaya, no? Minana ba? Kanang padung na, nanas maktang, Bisaya ta. Langan na ay kuan. Bisaya Language Proficiency License. No, kasi sa flying, ang org, I think this is all over the world. Kanang naman na so, diba, I have the private pilot license, but it has to come with a medical license, so you have to pass the medical exam unya. Ang usa is English language proficiency. So nanay levels like level 4, level 5, level 6. So English siya dapat, pero nindot po na kung Bisaya. Bisaya ba? Ma-left out lang ang uban. Maabot ka gili ba, makalimot lagi no, madani mo ba? Madani mo ba? Boss landing na may boss. Kanang diya baya sa kanang JFK siguro kanang grabe kay na sila ka. It's the busiest airport in the world, isn't it? Dili ang busiest kay Atlanta. Mao ba? Pero ang JFK kay na sila pagka New York attitude ba. Na ako nabasahan na sa. What does that mean? Kanang wala na yung empathy na. Kaya tungod grabe ka big city. Anak dehumanizing na. Dili sad kanang grabe kay lahang kanang control tower ba. Kay kanang ganing mga maldito jud kay ba. Okay. Kanang kuan jud kay sila kanang daghan mo kay sila gipang daghan kayo nya kuan pag gina-queuing traffic ina na traffic. Nya nako nabasahan sa to na ba na dili to tipping point blink dili outlier na book. Malcolm Gladwell na mo tipping point na author. Nya kanang katong Korean Air sa una, sige na sila ka-crash, sige na ka-problema ba? Kaya naa na sila problema sa ilang hierarchy sa kanang sa company. Dili sa kanang piloto, di ba, sa pilot sa cabin kay tulo man nakabuk. Ay, first officer, captain niya, katong first officer. And niya, katong engineer. Mechanic. Katong nabasa wala na engineer something niya. Kuan biya kay na ang culture sa South Korea dapat ang mga elders kay kanang sakto jud sila pero nimo ana ba? Nya. Natoy kanang kapila daw kuno na kanang makakita ang ang engineer kumbaga or ang atong first officer na kanang sayop lagi ni ana pero maikog sila sulti. Maikog sila. Maikog sila sulti dynamic no. Murag the humanness in us na murag sa pag-usaon mo keep it culture, keep it professional isud. Mo to sa New York kay kanang wa sila paki. Kuan ba kung
Mao ba? Oh, dapat kung jud ka kanang Masabos. paminaw, paminaw na ako. Ano ba? Yung kinabuhi nakasalalay na ako. Kunya nang basahon na di ay. Oh, nindot ng outlier Outlier. na kuan. So, Mga self-help. dili siya self-help, mura ra siya kanang ni kanang ni point out gani sa mga kanang individuals na ni grabe og maayo ba kanang mga successful kayo, let's say sila Bill Gates Mhm. or katong mga individuals na kanang mga paninglitan katong dito sa may Canada siguro ng mga may kay mo hockey ana mas successful sila tungod sa kung asa sila na kung tanan jud murag sa ilang geography, ilang environment. Panglitan si Bill Gates di na makabuhat si Bill Gates og Microsoft kung wa siya nagpuyo sa Washington State. Mhm. Ano ba kay ang Washington State siguro to na back in the 60s sila ra ang naay server ba sa kanang computer server gani niya 8 years old mga high school pa siya ato sige na siya adto sa ilang library. And nakakatong siya ganang about computer ano ba. Mao ba? So Inana di ang story. so kung ikaw taga-Africa ka di jud ka ma-Bill Gates yun pero depende ba na mo nag-ingon na kung you have to be resourceful sad ba kung unsay naa nimo Mao gyud. Oh, Maximize what you have. maximize what you have lang sa ano ba. Tinuod kay we are born with mga privileges na wala na like sometimes like nana na diha ba wala na nimo gipili. So it's up to you na it's there how to Nya usahay ba nung The most of mawa sad ta na kanang nadyo tay ganahan kabuuton niya wa ta ka realize ba na naa manday sa ato ang environment ang makapatabang nato ano ba. tinuod jud No? na. Mhm. So at least 47 minutes na ta. Really? Diba? Dali ra kayo. Diba? So Pas-pas. we're gonna keep it short and sweet. And again, thank you so much Claire na ni hatag jud kag opportunity na Of course. podcast and this won't be the last. So hopefully, sunod balik na si Cheska. Sige Pohon. Yeah. And akong pangutanon ako permi sa akong mga ka-podcast. Unsa man ang imong may pinaka best advice na imong gikom hantud karon na naabot ka kung asa ka Chat. ba? Kung asa ka karon na naabot ka na tungod na advice. I-establish na tong confidence. Kuan. Well, ang una ni sud sa akong mind is fake it till you make it, but will that make me sound real? Advice, like specifically to what type of audience mga gusto mag-content or well, in general. In general, life. Siguro to like dagang kignisod sa akong una-una. And like, how to be more specific about it? Siguro ang pinakadali ra ang pinakauna nimo mahuna karon. Karon. Bang. Kana jud siguro fake it till you make Fake it till you make it. No, kasi I would say kanang mura mong good kog kanang I feel like there's so many things that I have now na kana bitong I didn't expect to be with me pero only because I trusted the process and because like in my head murag mutuom jud ko na ilang giingon na if you already feel like if you want something or feel the feeling of having it, like for example di pa ko pilot ako nang gi-feel unsa may feeling ma-pilot I'll get this and that to achieve so murag ma-visualize ran ako so if it's not real yet then maybe there's a reason why it exists as an idea in your head because there's a version of you in the future that already has it so Doctor Strange na. Kana I'll try to find a better quote but that's the first thing that came into my mind. So kung sa mga naminaw karon na ganahan mo follow nimo asam sila mga-follow? So you guys can follow me at Instagram, TikTok, Facebook, everywhere. I'm just at Claire Inso. Claire without an I. CLAREINSO. Spotify, you can find me there. There's only one song with me and Cookies. Hopefully there's some more. Ayo. So kana lang. You can just find me there. You can always like reach out. I really love getting messages from strangers and especially when I feel like they find a safe space in me to share something. So,
yeah, I'm just around. Right. Thank you, Well, kayo, Job. Thank you thank kayo you, for this Claire. opportunity, sad. So, before we end, ana lang, like, I'm so happy na nakaila dyan ako ni si Job kay, yeah, they know you're Job, right? Well, sa podcast na, yeah, because Yeah, I've always introduced yourself. myself na Joboy, Job. Job. Yeah, sila mga suod na ko kay ilang tawag Mm-mm. Job. So, Yeah. subliminally, no, karag kailan na sila Kailan sila Job. naman. Eh, Subliminally, yeah, like that. Yeah. So yeah, so happy that I met him and I got to collaborate with him on my first song. Musta man na, like, how lucky am I, diba, Mhm. to have that. Yeah, he's just in the same neighborhood. We always see each other. Kayo. Maka proud, and if you listen to his work, it's the realest and the rawest. And if say local artist, top one jud ka. Ah, thank No you. shit. Thank you so much, Claire. And also, thank you so much nila Mika, and sila Sir Tom for giving us this space. The daily grind. Yes. TDG. It's your favorite spot. Yeah, I love their signature latte so much. In the world, nothing can beat it. Not even Starbucks. But yeah, so we're also here in Murals Hostel and Cafe. Beside it's TDG. So Mm, yeah, you guys should come by. kayo. Nice And vibe here. if you guys wanna check out our past episodes or future episodes, go follow me on Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, A Life of a Bi podcast. And if you wanna cop my merch, shameless plug, cookiescebu.com. So again, this is Joe Boy, aka Cookies. It's Clear, It's Claire. and see you guys in the next episode. See ya. Peace.